Sangrongsalo 17 Pekuarjala-Janmejoynagar Amchaini Langma Academy English Medium School Nogo visit Khlainani Thangkha MDC Gita Debbarma Abohaikheno Schoolni teacher day student rock by Sajakha Koklam. Nó còn cái thằng mấy không? Bắt cái thằng cái tối thằng Class 1 chấm nè. Class 1 purok nang ke class re ka Ashle Pekuarjala-Janmejoynagar Amchaini Langma Academy English Medium School Nogo visit Khlainani Koklam Thunaroni Biskango Koksunan Thangai MDC Gita Debbarma Shaka Schoolni bukhaktui shaklaijak tongmani haikeno o Schoolni jungjal tongma rokte School nok flasher khlairjaknai biskani vacation bisingonu hinai Abohaikheno Schoolni management committee school teacher by Koklam Saka Langmani Academy or class 1 to no nursery to class 5 jora o jaga starting ja gaboro ano samani tongo school no floor khlairikni MDC fund by MDC fund to releasing ko hapano I vacation no proper use khain nei jeng chai to laikha bai ke kun rokm manage daklari man nei abono tinior phai school school management committee school ni teacher guardian student oi disa malai mane vacation bising obo khlainyan nei borna kok agir bodi klajak tinabono reminder na ni phaiman ke side by side ang ko jaga burni office je record maintain khlainyan abon kun computer okri ke angwan sukoro computer kaisari nai ke printer kaisari nai Ashlo Langma Academy English Medium School nok visit Khlainani sorawo MDC Gita Debbarma no karebo manjaka borni teko bon adong rok ke puribesh sojin do saro borok india ko do norok jasta ke dia jumang salam ka ro jasta ke dinong sare no hostelo tonan ke kichana bisina to bung tanan bagai chide no ko to borok bung bangka mamu sonari mutu de baino khorja tong lena Pekuarjala-Janmejoynagar Koklam Chini Khorang